Halo teman-teman, kita kembali lagi ke channel MG Toys. Kita mau cari mainan yuk di sekitar tanah di sini. Ayo kita cari yuk mainannya. Apa ini? Apa ini? Mobil polis teman-teman. Mobil polis ada 4 teman-teman. Mobil polis ada 4. Kita kumpulin yuk. Kita kumpulin di sini. Iya, kita cari lagi yuk teman-teman. Mobil Tayo teman-teman. Mobil Tayo lucu sekali ini. Kita kumpulin yuk. Kita kumpulin di sini. Kita cari lagi. Ada bis Tayo teman-teman. Ada bis Tayo, gede sekali ini, lucu banget. Kita kumpulin lagi yuk. Kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk guys. Ayo teman-teman, ini apa ini? Bego teman-teman. Ini mobil bego ini. Mobil beko. Ayo kita kumpulin lagi, Ayo kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi. Ada mobil polisi teman-teman. Di sini ada mobil polisi, 2 mobil polisi. Lucu sekali. Mantap. Kita kumpulin lagi yuk. Kita cari lagi. Ada pesawat terbang. Besar sekali. Lucu banget ini teman-teman. Kita kumpulin lagi yuk. Kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi. Apa ini? Apa ini teman-teman? Apa ini? Oh, mobil Tayo lagi. Ada 2 teman-teman. Kita kumpulin. Ayo cari lagi, Cari lagi. Mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Mobil pemadam kebakaran warna merah. Lucu banget. Kita kumpulin yuk. Sini. Kita cari lagi. Ada mobil molen teman-teman. Besar amat ya mobil molennya ini. Wih, keren. Kita kumpulin lagi ya teman-teman di sini ya mainannya. Ini udah banyak teman-teman mainannya ini. Udah ya. Dah.